بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد من يا إسلام كالان دامي من هو جماد الأخرى على جماد الثاني بنيجي باو afia pe ohedwe nyoma etekenehu on the 7th of Jumada Thani 1439 years kajabini bala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eke sahaba mashi Makka kati Madina niji hijra efe pepe Christopher calendar ngmene alo jembia calendar ngmene February nyo niji ofron nyo yen gbe niji nyoma enyo keten niji 23rd February 2018 ngmene juma agbi nuwofe akeshin wakafonshin akeshin kenyuma yasumo nojino no kwa afi wakaratuji ni woyo umdatul ahkam كتحفيظ القرآن مع التفسير ننو وياكان بيا ننوجي عمدة الأحكام ننو كان يو على وكاسيو ك senior students يو مكرنتا نيمي نجي دار السنة نيو تشي كام 2 Accra Ghana ميموني يو مجي سيدك سالس ومنو يو بيوجي نيكاسيلو نيو نكني كاسمو هني Daru Sunna iko yeteshi Camp 2 Accra Ghana. Nyasochi ya wakani ahadith ji Anabi sallallahu alayhi wa sallam ka sahaba wiemo niko bena ke solio wakwa bena ke solio fajr bena ke solio zuhur bena ke solio asr bena ke solio maghrib ke bena ke solio isha na agbane hu teno ni kenklan hu ni Anabi sallallahu alayhi wasallam esole o ko be akashi je time no ba ko no ke ba sole shimo ba ko be mi na yo ke ha time ake neke mle twa na ba sole no kase mle twa in short wona be na sole yo fajr ha ke ba shi isha mistake ni me fio inshallah kan waso ngene ke wakane ne ke ahadith ni shene ta o bana mistake ni me fio to be ni me ko ya ke shin o fajrele ya hu ke ashi zuhur hu ya hu ke ashi asr hu ya hu ke ashi maghrib ya hu ke ashi isha hu ka shi hu ke ashi fajr ma wajinu. نعم. الحديث الحادي والخمسون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عبد الله بن عباس ك نمو من إشائه لك إبقى فيها عبد الله بن عباس لجي النبي صلى الله عليه وسلم وفاق بي نترى كشين عبد الله وفاق لجي مني عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب. نعم وليس أبو طالب. عبد المطلب
ibinu na tola keshi Abdullah be gbalo ko mi no jino laji mo ne kiya keshi a'tama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam eke a'tam hadith no kan eke ton here last week wonani di atam ne ke annabi sallallahu alayhi wa sallam isha ne ke biya ne ke allati tad'unaha al-atama ne chombe na sallallahu isha ke na ke isha na tola ke al-atama ka al-atama no jimi ni dun kapiti dun no na tola ke shin al-atama wa ke shin atama an-nabi wa ne na kan biya mi na kan hadithan hunde chon biya mi na ke sallallahu isha ne isha hu wo chon gbeke mi na ke sallallahu isha beni ajala mi ke asiyete no ke annabi sallallahu alaihi wasallam hana anu shi ake shi dum biya mi no jinu ni efifen shi moe wakase ake shi biya mi na ke sallallahu isha no ji biya mi ni hunu ya nyoshi ni echulu eni yo je ma lo yelo ni ba yo nwe na kan je me ni hunu enyoshi ye fi ake laje je me ke fe laje je me ni ababote ehu ke no laje se mi ka gbe na ababote dun ko mi kenklen dun na abote roughly okay to 7 mi okay anya so le isha na kan bia mi shane bi hu nye ni egbla hani solomon se egbla shi dana ba so le isha ya so le dum mi denche na abote to mo ka je mi ni mi ke ya to mo 9 10 11 je me gbe ke ya wa ke dun ameke Abdullah ibn Abbas ka keshin dun bawodenche إبا والنبي صلى الله عليه وسلم يك صحابة فخرج عمر فقال نسيدنا ما يجيكوني يا تيان نبي نبون لك يا ما كشين الصلاة يا رسول الله الصلاة يا جماعة صلاة أنا لا صلاة الصلاة يا رسول الله إكو قالوا يشي الصلاة صلموا قالوا وصلي رقد النساء والصبيان بكن بيه nisa ni ye wasibian ke beken biya amefanya me raqada bako translate raqada wakana hadith raqada huwa ni sayyidina Umar rabi'a nabi sallallahu alayhi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junub yin kwa hadith eno ne ke ani watemo ku bawo biya mine ye janaba minlo ngbalo ka keshin ke fial wala ko ye janaba mi no bawo ko fial wala no bo fi mini o wo shije no ke wakashi na kanunu ba wonye pano tawo akane rakada no ji fi'l al-mudari' yarqudu wa fi'l al-madi raqada yarqudu raqada an-nisa ye ewo wasibyan ke gbeken biye wana wena kan fa kharaja an baroje ko wa ra'suhu yaqtur ejepo ni ne enche nun jami kemba alo enche 40 na chonji nun jami kemba eji ejuehi yaqul na nabi ne bani na mene ki akeshi nyebo atojugba laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas ikeje akeshi ibafe ni ne tatole te nagba ibafe wale ke ha umma nkwen alo ke ha gbema de san kun yimeni baba ese jake ba fe wale ke ona bia na atrashin awo gbalo hu mi ni ekeshi mi ni akawo dana so le isha haram ni aka ba wo dani mi ni aba so le isha aka ito mi ba maka jifika cha to mon neke to be ni ke ba ko because me ke fajr ya hu ke ashi isha ya hu ke ashi fajr wa ne kashi ne wo fi o ko ne te shine wakana ke gbalo ke mini awo na be ka asole fajr tan asole isha tan we awo na ba asole isha na be ka asole isha tan asumo na ya na agba sani o wa ke ni sane gba no ba agba sani ni ehian ke ni bi o no ni gbalo mini igbala se solemo because atoni ke o sole ni ke no be mini o ya wo bi ake ko sole tan gba ko agbe no ya hin ka hin mo gbalo ke akeshi dia ke e ba fe wale because bia ni e bale na ke ona ke bia ne gbeken bia ke ye amefa me wo se no ke raqad nisa wasbiyan beke bia ke ye fe ame wo gbalo ke akeshi adi dia ke ne nko dia ke ba fe wale no ku ke ha umma nko
la amartuhum bi hadhihi as-salah hadhihi saa ko fami dake ne ke solimone asole ne ke biami la ka wonu shulu enen ka hadith wa fi bayani last week o mo ne jane ke solo no ji isha ne cha ke ne ke biami hu na bote dun kapitimi dente to around 10 11 jemegbe 9 10 11 jemegbe shimi ani afi mi ni e ba to gbemi enta mo ko e ba ne to o ko e ba ne aka shi wo bi na ka yelo shin asole jama mu alo fajore ba na alo isha be ho to bi no wa ko inshallah. نعم. الحديث الثاني والخمسون نكن إن يا عند باب في شيء من مكروهات الصلاة نبيكم من أسمو يا سليمومي شيطان وباكن إني نوني promise again last week أكش وباكن يه concerning تومو إني ميتون يب أمي calculation ياك إشاء يا هون كاشي فجر يا هون كاشي ظهر يا هون كاشي عصر يا هون كاشي because نو سن وكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبلا كشي أي العمل أحب إلى الله عز وجل نتوما نيو مكوا تشوفين يا زومي ميك سوليمو ميك حج ميك نبي فين مكوا في تندي أفضل تندي أحب تندي مسمو في فين كي نقبلوا كميني الصلاة على وقته سوليمو يا بيامي لكن ونشلو وين وني سانو kwa kashi anoni me wi on te seulement me be ni maghrib ketan me be isha ketan la ونشلو bona fe no ka seulement ni je biyami no jomoji mi ni jahili jin ko me alo me ko me ni je mala fo ahia metame kaseni amba ka kashi ene ya un ke ashi neke ene ya un ke ashi neke la ونشلو na o ko no shila dan wacha hadith no يبيان باب شيخ القاري إمام القاري محمد صديق المنشاوي ولكن أخطاؤهم في أوقات الصلاة تومو إني ميتون يبيناك صليومي أمتم يكون بوين مالا جايش كنكلنو الصلاة في الأوقات المنهي عنها أمتم يكون بوين صلي بيامين بوني neke bina ke haram ni aka soli na kan biya mi haram ni aka ba soli amete me go me soli na kan biya mi minji na kan biya ko mi to inshallah wa ba kan de minji na kan biya ko mi biya mi ni agwa ke ene aka soli mi ken kle be ni fajr ejese mi ni hunu e ba je na echu hunu echu biya mi aka mi ni haram ni aka soli ke asi be ni hunu e echu le fe ba je ni e ba bonchu moko jeme de iman ni baye balo ka ke shi sole moko be after asr e ji nafila ko be no ko be na afio apart from rakatel fajr ko no wa fi rakatel masjid tahiyatul masjid ko no ba wa fi alo no ko e ake sole moko be ke ashimi ni maghrib after fajr ho sole moko be ke ashimi ni hunu e ba je ni ba chu balon kia kesha gbene ke hunu ba domonyete pepe penyinte pepe ne fe ko zawal nke mi zawal ni ba pa no ba na ke jusuma e pa no fe no di beni zohore she to beni kan man nye ba bi en inshallah nye bo man nye na last week ni karatu e ni kasimo ni ba pa ne ken na kan hunu e domono pepe ne balon ke nye ka solia ne ka fu ame hu e na kan bia mi because na kan bia gbele jahannama la na kan bia mi hu e ke wo obi hu na ya la ami mo ka mo ko egbe kwa kele ba afun shi ka lo bi da session aka ba kan ya sin ka kan abi ai ala era be ko ma to ge se ba awaye ne ge se gan ta ya ka ni fe mo na hu ejo moji e ka de Quran le na anajo mo fe ya ka ni fe na so ka gbe na ya ga abaji bi abon wazifa jinja abaja wazifa abaja zikiri fati asalatul fati mo de ne ba gbo de je nyiga o mo pon shu no sa fati asalatul ka gbe na abaja zikiri laqad jaakum 77 atu kursiyu kulu allah we tete
ayenzi greja on ke bina ka ako atatomo 11 ne fe na acha to na kan 11 bia mi to 11:30 jem alo 11:10 jem bia ke na kan tem hunue alo 10 to 11 na tan hunue ba domo sha ne cho ye wo pampan na tan ga agbe na wo mo na ya fun bina ga fun le ke no fi ano aba so le na tan bia mi ni gbalo ke aka so le na kan bia aka fun mo na kan na tan aba fi janaza ya le na kan time mu na kle ba wo shipon wallahi ko aje bida o wala mi ko gbele mi fe how money we na kan bia mi na ka gbele jan na tan na ko wo shipon na kan time base gbalo ka aka fi na kan amme ke ashibeni na kan hunu e na etu ofin ba ho ka heto mo magrib asr gbe eho fio na ke mben ke magrib to mo den form ya lo no ko ke ka gbe na afo mo alo ke yeto mo train wana ke mena mele ne ho akhta'uhum fi awqat as-salah as-salatu fi al-awqat al-manhiy anha ame sole bi epo na gumi aka ka sole ko aje bida ko ba wo shipon ta na ga isa gbele ni ma je o ga amedin eno won sani bo ho ka se no fe wazi ni kame ambiwa mama afubu waka bo o fila ke bia nye fie ko penye kasio ni we ngona age shi mene sho mama kase ni alo amele adini ne ngona etu mo ngona age shi oneba moko ne chucha ono ebi ebu mo ebi njuke ni bi we ngona obi me wole sunna bi ju wole egba ona bi ora to se ame bo e ko ya ko ba to se ame ne ngona aka eju ebu mo ke gbe ne ta gbe ne ana moko ne eju ni munu no to ye ko be bo ba ju o ke ete ahun e ba fe mi ni e ba so ke ye e ba sa na no yi o na ke fun na me fi ke bida na me fi o ko e ba ni keke bon e aso yi bia na nyemeni wote meni wo ye wo ku me Christopher ke bida bi ke ekome tarika tutijani abi ke ekome anika wa afi awure simple aka wa afi le sunna gbe no suna e be simple jo fi le bida aloje na kan bia na ogbele mi won no be wa le bia na ma ba hin ebu ami ko ba wo la mi nton ni waju ke jemi wallahi no ni ke onye no na ke tomo ya no sa na egbo na ka anya ke malan sidik na ka men twalo no ko bo wala na afo bi mene gbamelo me biga una kan la mi na kan ame na bu na ba wi na ba nu ko kwa ba ka ma ke no ni yo bi ene ke ne si wo dani le ba wi ake no ni yo bi ene wo le gbalo e ke wa ke si no ni yo bi ene ke bi ami ne si le na kan ta me ke o wi ami ni anu o bolo boden jo nu bolo mo si mo ko nu bolo mo kamen ya hu e ka fi gbogbo nyogbo onu amena ne nshina men ya sino ko be no wa fi kenkle no jino no ni je nyo ati no hu ye mo pie shin wa bia na jino ni yo important ken have ye ken ha ye no she bia ne no ni je nyo i'tiqadu anna waqt al-maghriba mumtaddun ila al-isha amete me gba ame yu na me mo ke ile kwa keshin magribe ya hun ki ase isha o so fast ni isha be sheku ko bila mi ni ji isha ni time ni gbe se bi ekeso la lo gbe bi ekeso le o no ni ma mi bi ekeso ni go no bi ekeso le ni mini time a chon because be na kan mo ko ba ke ka ta salatu asalatu apani ata salatu o ye ni ata asalatu okay asalatu te no ni mbotu e mbo ma mi no tu ya lo gbe se no tu go no ma botu alo jo mi no ta salatu tu ni ma bo aka eno solo ye wallahi islam wallahi je politics je ndisi ga MPP ni je ndisi ga ka MPP bien fe ne ke ndisi wallahi je na kan la money fe karatu ni yo ne fe last week no kunu wo deliberate on fame ke salatu okay bien isha hu no ke magiri won ka shi isha shi bi aka ona ni masali ni hata me kenye cha azan isha azan ke no ke magiri bofu amete aga che sa isha azan no ke bia nyi ha nyumo time ke bofu ye time wakanye che isha azan no ke bofu eti amuwa me ya hu kenye cha salatu no ke isha bofu en wete isha me ya hu معنى هذا اعتقاد كثير من المصلين هذا اعتقاد كثير من المسلمين نكي همو كي لالو نكي ni netalete jomo chomo na lo hemo ke na me eko ke wa memine كثير نودي hemo ke le Muslims pi di me ni yo na ka hemo ke le ma rahima rabbi
jamani nyumba na lemobo jamani nujo na lemobo Muslims 90 to 95%. Apart from few na chon many kase oni to moneke me na me kase woji from amekase so na no from cover to cover. Na no ba na me fem shike bo adwuma of adwuma no ba gbele wo loko neke. Enye wo lo na eku eje wo le ni po ni yo mi shije wo le mukaddima po shike adwuma ga wa copy internet na lo wa copy wo lo mi bi ne mi to ma we bi. Ka ba kenye. Bo wo ta shi jambo ko ba nya masa yake ba fe wazi mu je ni kase money. Waza eshi helemu. Alojena kan waze shi helemu na ba helebo shi ake mini ya kase ni janyo shingba nyumbo jamu ngba ni kase mo yo wazi fe moje karatu ni je ni kase mo ni muko na ka bo wazi to ka shi ona wazi to yan mo kase yo ni je ni kase o kase ko ni da wazi fe mo shi jimi ni shi helemu helebo shi no afi no afi na kan ni okaje ni kase mo ko tumo no ko tumo ne ken wallahi fio ni mame tun age mala tun age shi me fio pedi me ni mi ni ame yu ame keje na kan no mi ame ji me na me kase yo ni ko kase ni forget danen ko ma keshi ke ni kase mo no jaje mo islam ke o kase ni forget mo keshi o fi islam like bobe problem nyeni moko kaje University of Nene Education Winneba eke o mala ente shimene mi wish me juma mubarak na ka me ga suma ngene ni nye Thursday na ka ka wasuma ngene je Friday ni ga mala bo wish o ma ni juma mubarak eke ayen yo na ni ka be je adini ni je Islam ni juma mubarak barka de juma na ka wish me asani ke me je Islam eke ebe ize pe won na ke wie mo hin keke jomo juma ni jomo yin wa juma ni jomo won na wie mo ni nke ba adini be je na kan fi adini Imam Malik rahimahullah ta'ala eke noni eji adini ye gbaloke sahaba metaime noji adini mena ke ashina no noni eje adini noni eje Islam eje no kuna me practice am be am eke bo ngene be am hu eje no kuna practice ni achele Islam ko fi eje Islam ba achele o keke abiba ke ani juma mubarak ni nye wish okay ni bi ani no hu ani bi ka sahaba me wish am na ko ga da bi shi bi bo ba na dwom moko konklo ni bo nsa no na ka ne ba wie moko ni hi kaka ya se egbe chan no ya nya wish ni eje o ko lo ye wosumo bo because to mo fi on dey to on dey try ke le na no ko ni sahaba ke gbalo na ko e ni adin Islam ni jomo yemi na kama ga ko lo different ko be me ulaika kala an'amu bal hum adall mena me mo ka sha me to ko lo ni ko lo ni mo ka me to ko lo ni mo che jo me ko lo e po because jo me ko lo me yen kan shi mo ga me shian ko lo e to me to mo to gwanten ke ni ne ablechi ke ko me me to gwanten ni mo ga kai kaka gwanten ji ame ko ke na kan o wo gwanten a muji oni wo ke kel ametamo kaka ame gwanten ji ame ko ke na kan o wo gwanten a muji mo ke bal kaka na kan hum adall leke gbe ne gwanten fi ame la onu julo yawa jamole wa kida mi ajomu yawa ke ebale ni obo to otun to mo o fe gbalo o fe sahaba bo ona ndoko na menako to be ni moko bane ka kashi Ahmadu Bakari ni Shehu Tijani ka kashi Jawahirul Maani mi le akene le ne ba ni e sole ni nyuma hale salatiku sole mo na ba sole kin annabi na ka sole mo mi chief sole mo ji fi ake e sisi mi ni kele ni muslim ni ko ashi na kan biya mi stile he ya ke sole mo ni gbalo chon Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatu ibrahim aga no mi chi wo e bi ni no e hale no mi chief fe no na kuleke anabi ke salatul fatih ba hale ona mena arnin kafirin wallahi e shi le no ni gbalo na ashi gbalo e shi ki sahaba da bi no fa ifata wa dini yi ona ni wo e jamo ko biya no ulaika kal an'am bal hum adall mena ametamo kolo je ametamo kolo shi an kolo ehun an'am ni je bal hum adall kai kaga kolo e poji ame ko kolo je kolo ye amel lupo fe kolo ye o bana hu hadith e ni beni o wana beni ina Abdullah ibn Umar law beni e muko na ka de bi yu no ko le to wi no ko wana je wona ga hale
فهم يقولون هذا اعتقاد كثير من المصلين نكيه هم كيلنا كاشي مغرب ياون كاشي شا نجنو نمسن بي ايه فهم يقول امكو كاشي ان وقت المغرب ممتد الى العشاء امكو مغرب لا ياون كاتا مغرب اذان مغرب فويبا مغرب ما كاشي عشاء وهذا من اخطائهم ان تومو نام توني وقت المغرب يبدا من مغيب الشمس الى مغيب الشفق مغرب بيامي مغرب كتامي كان بيامي يبيامي اكي يبدا من مغرب الشمس مغرب اجيونشي يبيامي ميني هنو انيوشي نكا وكاسل لاست ويك ادو جنكا يس النبي صلى الله عليه حديث مغرب انيوشي يبيامي ميني اشو بيامي ميني هنو انيوشي كان هنو انيوشي وبانا كي يلو كو alo red ko ye now still maghrib ye hunu na nyoshe no na hunu ana ka hunu nyoshe to mo 6 mi alo no ko ni e take from time to time shina like ana ka hunu nyoshe jeja dun ewu e so yellow ko me ye na ka yellow ke ye still den alo red ko ni yo here ke ye den just still maghrib ye aka maghrib ya hu ila maghrib shafaq wat kaseno di shafaq no di wo ke red ke yellow ni bol yo le kashi beni shafaq مغيب الى مغيب الشفق الاحمر كاشي بني نكن ريد ني نه شفق ني يو هي اتا كجي اتا مغرب اتا كون اكشي ريد ين يو فيجي هي مغرب اتا شي اشاشكو نكن ريد ني كون نيو شي ني شويه نوي كون اك فين بونغبي كون اك فين بونغبي يجمع كان نوغبي يجمع نو مغرب اتا لحديث عمر رضي الله عنهما لحديث ابن عمر رضي الله عنهما because of حديث ابن عمر يعني عبد الله بن عمر حديث كنو ونانا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيك وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس بالوك مغرب سليمان نجيب يعني ميني كهونو نيوشي ما لم يسقط أي ما لم يغيب الشفق يبي من الشفق يجي كودين يجي كشفق يجي مغرب في ميني إهو هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحني كوكاني ان ابو اوانا الو بيها كيوبانا يمينك و مغرب كيشه نجيب يا من هونو انيوشي etami hu beni red echulu ni bolile wana ke hunu enyoshi ke shwelu ejen ke nu tan ejen maghrib eta sinaka bia me sha fe ko mini isha sheku bona bia wana ka tatumo 6:30 alo 6:35 alo 6:40 je memi no isha sheku oje isha bia mini maghrib keta نونيجي اتنو القول بأن وقت العشاء ممتد للفجر يوم ما يوم كشي عشاء هو يا في عشي فجر اعتقد كثير من الناس في معظم الأقطار أن وقت صلاة العشاء ممتد إلى صلاة الفجر بما ده بي يا جنفين كو جنفين وابولي مسلم نيو امتي ام يمو كايلي جي عشاء يا هون كعشي فجر واستدلوا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه نانا مدومو حديث نامن دومو جي حديث ابي قتاده مكو كشي قال ابي قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى والحديث لك حديث دليل لا دليل فيه على الاوقات وتحديدها حديث نوني با نعم حديث نيني صحيح مسلمي حديث نوني با تون اكشي نكبيا من سولمو كتان لو نكبيا من سولمو كباشو حديث تون دي حديث تون كنا كان ولا دليل الى ان وقت كل صلاه يمتد الى صلاه التي بعدها نوي تون اكشي سولمو كو يا هون كسولمو كو بيشه يا هون كاشي بني سولمو بي كونكلو باشه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من التفريط شقبالو إنك التفريط أي حذرنا من ذلك شقبالو غو أكو كافينا كان وكان من سولمو بيشه كيكو ميا أون كاشي بين سولمو كونكلو بيباشه لا ونشلو
قال ابن حزم إمام ابن حزم إكاكشين فإن هذا لا يدل على ما قالوه أصلا نعم يو نك حديثنا إتون نعم يو أصلا كوبوكرا وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر. أما فيك أما كوا أكبر باكشين أما كوا أكبر كومي أكشين فجر إباع أون كاشي بيني ظهر باشه. ولو سلمنا بهذا الفهم الخطيء كدي ودمنك توم جموننا مدمونينو من أن وقت كل صلاة يمتد إلى التي بعدها أكا صلمو فين صلمو إيا أون كاشي بيني صلمو كونكلو باشه. فكيف نؤول الأحاديث التي حددت الأوقات بحديث نيبا تشانكشي example كم مغرب شو بيامني هنو ينوشي نتا بيامني اتوجين اشيجمه اتوجين هو شيو جمه ni atama bako meja atama isha ni isha bako o etombe ni mini bata maghrib bata hadith ne mana gato wa fi latin wa salatu maghrib allati yantahi waqtaha bimaghrib ash-shafaq al-ahmar nina hadith na to akeshi maghrib ta bi ameni etujie eje eshinwe to wa fi ne hadith wonte wa sawab noni pepe di wa sawab thabit نجي ببابجي هو نجي أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل الأوسط أكشي بك كجينا منجي كنكلينو من جينا منجي كنكلينو كي 6:50 7 جمع بي جينا مو كنكلين جينو نجي كنكلينو شيكا إلى نصف الليل الأسود أوسط إيه عون كاشي بينا باشي jena moniji enyomi nurente etin alo akeshi jena moniji enyomi because jena moto bi no wocho wo jena mo eten kenklen no jike jembe kaya 7 jemegbe roughly because it take you from time to time kaya 7 jemegbe on kashi to mo 9 alo 9:30 kaya jeme hu kashi tatoleten tumo 11:50 jeme egbe no gbeke concloni agbonde no ke jeme ke ashi tumo 3-4 jeme egbe no gbeke concloni alo je nakan nam nakan gbeke no ni yote ona ke 10 bia ne no ni yote ejike na mi ahun ke ashi tumo 11 something jeme egbe nakan bia mi ni isha ketan walaysa ila al-fajr shije ke ya fajr liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam anaka ja nabi sallallahu alayhi wa sallam ejaka anabi ke وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل إشاء بيامي كياشي بك نيوتي وإشاء probably by 11:50 11:30 جمع بي إشاء إبونتا بالوك إلى نصف الليل الأوسط كياشي تين بك نيني كابوتك بك نيجي نيومي إتين حديثني يا صحيح مسلمي وفي الرواية يا رواية كونكلو من النبي إلى نصف الليل كاشيك بكة تين نو ألو بكة منجا بكة كك ولكن دون واهون كاشي تومو 4:30 جمع بي بفن دون أي دون مي كبا هون كاشي 7 no ojalami no kweno ni yote kaje 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 for example 9 hours alo je nakan jala momi kaje 7 e we ko jala mi ene 3 ba nya ja 9 mi alo male 3 ba 9 mi enye 8 3 times o kaje ko la kaje 7 e ka ba shi 10 o'clock ko 3 hours be 7 e ba fi nye 10 bien avant na 3 hours o kaje 10 ke ashingbe 12 8 kaje 10 bien ana 10 or 10 11 12 1 neke be ami gbalo ke neke be ne mi amete because ke neke ke ashi fo lohun e concloni o neke be ami ne amete ngbe o bia ne kwa ke shike 1 amete njingbe ko ja 3 mi amete ba fe ngbe ke wa ye 1 mi 3 hours o ko ke ashi 1 e shike je 10 wo ko ba shi 1 e o ke 10 ne ke ba shi 1 e ko ja mi o ba na nye
3 no jami 3 hours no jami 1 hour 1 hour 1 hour 30 minutes 1 hour 30 minutes waka 1 hour 30 minutes e bi ne egbe 10 11:30 jama egbe like wonu nshilo na aka ni record wanyo okwo se ekwo ni obonu ni wi eto ay keje wo egbe ke je na mo kapiti e ya hu ke ashi 4 o'clock ke je 7 ke ashi 4 o'clock roughly how many hours okay 9 hours ni yomi 9 hours hu 9 number ko banye ya mi ay numbers 8 ni banye e ya 9 mi pepepe without a remainder no ji 1 3 ke 9 no ji factors of 9 arena kan or 3 ji no ni banye ya 9 mi enye 3 times wa mi shete okay ba mi shete wa ko be kenkle 18 no ke je 7 kwa shi mini 10 o'clock another 18 ke je 10 kwa shi 1 ke shi 4 o'clock o mini ji no ni yo te 10 no di mini ke je 10 kwa shi mini 1 no hu gbalo ke no hu 18 o ja no hu mi enyo o 11:30 وعن أنس رضي الله عنه قال أنس كيكش أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل أكيد بالو إقبال سليموني دي شاء سليمون سيهون كاشميني نصف الليل بك 18 بك نو بو فين 18 بالو إقبال سليمون يهون كاشي جمع يس حديث جاني إبابي حديث جاني كم وكان أمي wona biamini ene just hours won ko wa hours wo ga calculate beni gbeke yo le yi o gbeke ni yo te leji na ka yeshi keje wo kala 9:30 to 10 kemba to 12 de me be isha fm ni e bon na gbe ya ye bode nche o calculation mi aka bono ye Ghana na o calculation mi ka aka pm mini e pass meridian ki ashi 12 o'clock allo mi male ke je no se ke ya mini ni after meridian e ho meridian about am mi allo je na kan okay bo ko o 12 ke ba shi 7 how many hours ni yo mi enye no kwa agbe 7 no 12 5 obi na ka o jela ogbeke mi se ten wa jela mo mi na kan bi na mi wonu yin ka o jela gbeke mi se ten jela mo mi within the 5 hours o ko la ke sin wa how for the 2 hours poni 2 hours ke 7 ke ashi 9 first night agbe first night na ke bo ke 1 hour ha te middle night no get 2 hours I mean last night because after na kan 12 about minimi am o be na won what we do Sunday don show won we mi ni gbeke Sunday je dun different between dun ke gbeke ni your into what we are about darkness of the day we are talking about mini night pm wo gbeke ya hon ke achimi ni 12 o'clock wo gbeke ten ko wajela mi fen poni wa ni wajela mi 12 o'clock emi allo je na kan yene ke bia na mi ke no ho se mi tan ko la ke first night ke achi to 9 second night ke achi to 10 third night ke achi 12 gbalo hu ta أبي هريرة رضي الله عنه كاشين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه كون هاني الصحابة أم بلا سليمون مياهون كاشيك بك نجي إتنومي ألو تنومي تو من وكاني كتون هي last week كأبني حديث كون وكاني بياني نو
نوني جي جنو تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا ni ameshion solemo hun ki ashi benimi ni ebe ambahu je no kunu kwefio kawa yeshi solemo ni mana gashi ittafaqa al-ulama ala anna qada' as-salah واجب على الناس والنائم لقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة mana kashi nile lo fiake e bagwen pamo kumi akashi solemo ejioti yegbe ma de sanu ka gbene moni e wo tete podenche sanile hu achele aja kan nabi sallallahu alaihi wasallam kashi mini innahu laysa fi an-nawm at-tafrit ka kashi at-tafrit je mukuni e wo shiji kamuko e wo ni solemo ngmele je abaka shi mini efe eshaku shi ke hamoni mini nema tafritu fil yaqadha ke hamoni lehi kan naba soli abashile fa idha nasiya ahad salah aw nama anha falyusalliha idha dhakaraha nabi ke mo fiya woni yin ba kwa sole mokunu ake sole ko ne ba hele shi ake shi e sole ko e mlamla fe mini e sole e bia mini e kaye mi nam bien ne o banu shi me ko na me ke ake shi ke solemo ni tuma magribo hoye alo o faint beno to she one day ho soleko no kaya ka soleko e bia ne ke magribe fajr wa sole fajr ke next fajr ni baba ko sole ni ke ko sole ni ke zuhur me zuhur ni baba fe wa sole fe ye ebe ami na me ko hadith ade gbalo ka sole mo ye ebe ami e shiji ke bia ne ama fe le papa no wonu shi ke magrib e ho ye bia ne no na no ba she wa sole isha na yibi na me ko gbe conclude next day na ba sole magrib ke ko ya sole ye be ami ke magrib be she ga sole ni te ko gbe na ko sole no ni egme ebo ehun blindly na me follow hadith na annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah aw ahabba ila Allah teni chumo ni mo sumo fifi yake as-salatu ala waqtiha anke o na me ke abedu mo ne ke hadith neno anke shi bo ba me wo ke be ami she na na نفي كنا تلاك جمع الأحاديث في موضع الواحد نو بابو حديث جين فينا كيو هني أيوه كأكبر نو يفيش كوا أكو حديث كم يبغون أقول لاجي أمي أدو حديث كم نوشي جي إكبر ساتشو كم يبى إليمبي تشو كم يبى نو تشو تشو كم يبى نو أو كم قلت إنه بعد بيشين بين وانا حديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم كاش ميني فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها كان تمكو إيه كنا كسولي كول بمني بعهل شيء كسولي كونه كونه سولي فليصليها إذا ذكرها السولي يبي أميني نين يباكاي أك هذا لوجود العذر الشرعي إذا كإنه إبا with me ni excuse ko ni Islam egmegbe gbalo ke akeshi awo peneno awo ni ma chu eno ye meten ko no kenkle gbe kan bibio ke ashibe ni bada ka gbene mo ni ewo ke ashibe ni ba tishi ko wa ma no ko no gbe fun alo isha ma no ko no ko ka gbene ho mi ni mo ni echepan ba yinu si mo ni echepan ka ashibe ni lewe yin ba ba yinu Shiake ni obashi solemo no hie kan no jinoko na agwa Allah subhanahu wa ta'ala kake shimini inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta solemo afile kin ha mu'mina ke shimini e soli yamini e beami wajibina esa no hie kayo ni wake o soli beami ni mini jebi ami ona beni me kwashi maghrib ya on gashi ne enu ya je na ka ibene yo wa ke mebe hu zuhur bi ami kesho wato beni zuhur bi ami kesho mebe ji beni zuhur bi ami eketan biene oye hegbe no kwa gashi mi ni fajr ama ju fajr no dan fajr hu mebe ami ne eketan
fajiri tang biamini fajiri beho biamini jele ekpe kein no na no fiano ni hunu ya aje po fajiri beho ebe a hunka shi isha zuhur kana kan biamin tan fajiri beho shika o hele shi lebi man pa ka ti mini fali yusalli idha zakaraha sole mo biamino ba kai akachi osmo sole ko biamino ba te no first thing no ba fe no di mini wa bo mo de akoba sole na wonu shilo na wo biamini fajirun fi o mini eketan jina nabi sallallahu alaihi wasallam be go she ni fajiru ho ida ni hunu aje na te ni sole to bi no kan la se won akachi because of mini in khandaq bilen wo amenya me sole asr ke ashimini maghrib ya ne gbena po lomo ko farjin numa jela ke wa meshiami mala allah quburahum wa ajwafahum bin nar numo ke la e wa meshiami kame bonjo buyami because e dola ke si sole mo be e hoyi na ka fajiru ni wa me he na ntame tolle le ameke akanse be na me hello shin fajir bi ehu na me sole lebi mi be mi ni hunu ejesemi zohor bia mi hu e wochon be ni zohor kesho no di bia mi ni hunu e ba don pam pepe ni pa ehifi o we ni fi zawal ke hunu e pa ehifi o ni fi e shande osusuma ke aye ni hunu e anyo hye na kan bia mi ni zohor eshe e ya hu no hu e lo wa keshin e ya hu gashi be nasir ba she asir bia woni me pile esa no money solemo e ko ya boto mi ni solemo ko mi na woni shulo you na can because me ni wana ko hadahu ala babun fi shay'in min makruhati as-salah bab ne yo nibi ko me ni mi ni agu ye solemo mi asumo ye solemo mi ke ake makruh al makruh inda al-usuliyin huwa ma yuthabu tarakahu ولا يعاقب فاعله يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله كاك ان مكروه نكون اسمو I use the term makruh legal term ni ka use na kan term hu ye ni legal practitioners ye Islam amengo minju na to na chon because makruh ya Quran ka sunna mi etomo pepepe kemini ni usuli ni legal practitioners ba use differences here mi to be ni ye gami den je gam yo mo ka ka shi mene eni ne ke alo wa bi kle gam yo mo jimi ni na ke wa bi kle tashi me un oni dulo sasi oni shi mo fe ka use term ke no ni mi ni emino wa me ka me use term na me choji wa ma yuthabu tarikahu moni obashie bo moni obashie oye jomo oye jomo ko ni ka kene makruh ni ko fe oye jomo wala yu'aqibu fa'ilahu shimoni huni e ba fe no apin le je sa ke ni asumo ake mi ni efi ke afi je ni pimo ko ni ba ya lami onu makruh shishi ke e afi ni JP mo na ga ba pinle sike efe opposite jomo ye minkin hale wonu shishi awoke e afi ni no ni kwen esa ke ba afi ke ya afi ake ne makruh ni example ke o ya afi awuri no ye ngombo ya me bi o question ake shin anisani obi okenklenga ofeso obi legbe onganu pasa no bi legbe alesa no bi olegbe ke nam ako ya bi legbe haramu ni yawa because awure no ya fi no je nyuno ibada ni nyumo jamoni aniko aja nyumo abi mogun wa ke shan ni aja nyumo lo nka aja nyumo wa sole no ake shin shehu yin sole alo aji yin sole alo nka sole we gbebi mo no jimi ni nfi alo mi ni nkafe no ji gbebi mo na kan be ye pi ka shi kenya ajepo na nya ba ajepo nye bi anyi wo ma gbe amebi gbe ameko wu me
wo ma suna e kele bi legbe sina to e wo kwene kene ya anu wa ngmi gbe ma alu nka ya ene ji gbabi mu na kan gbabi mu no atun akesho wa bi o nga akesho wa fi awro alu ka fi awro je nu e ko atun because nyumo ni coffee kan nyumo coffee no ko mo be na bi o legbe si ani sano ke o nga ke o ke la wa ke si malam fo ba ka ni makruh ni ake o ke le eshiji o ye telephone ba nyo ke twale o ye gbo ke le touch alo ke le kan shi da no ba nyo o ke le gbepi ye no ba nyo ke o ke le so o phone to ake si o ke le je no ko o ke le o ke le je no ko o ke le boji nu bo yin shika ene ka ke si ni makruh ni sino ke le bo yin shika no afi awre na ka o awre halal ni halal ni la woni shilo awre no afi halal ni sino kele hwe makruh ni shi awre hwe jomo yemi si ahi ona ka apin bo agemi no ne sa no kole si wana yu eden jami ni esumu aga shi okele obi po den jaka ma bo no fi na kan la woni shilo onuku na ahini hije ye nyumo yin to wana pin mo ye no di makruh nam Solomon mi wa ni bi kumani ahiyemi ke ni bi kumana asuma ke afiyem to binin ke waya mustahab dan wa mini mubah to mo ko ma ke mini halal halal no jitu mubah mustahab huwa mubah no di gbekan mustahab huwa no ko na atawa ko fi عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. سنة نكون نجي مستحب سنة كأنه سنة نية نكون أقبل كوفي السنة هو أمي مؤكدة غير مؤكدة sunna ni nuole it's a must la budda baba la baje na fe wo kam ga sunna ho kam ga sunna ni to kam ga sunna to mustahab nuguna e shi je wajibi ni shi ya sharia mi ka ga sunna logo ne almost eto wajib no عند أصوليين مكروه يعاقب يثاب فاعله فاعله sun non ka ye isa ka makruh haram ka Qur'an ka sunna ka shi inna Allah habbaba ilaykum al-imana وكره إليكم الفسوق والعصيان نمكا إن الله حبب نمو إفل مستحب كاني مستحب يبين نيتون أجي واجب حبب إليكم الإيمان واجب نكسنينا إيمان نمو سمكدني إيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كفر وين كافر وين نمو مكروه نكو ناهني بيان واجب مكروه بيان جزاك في يثاب تاركه ويعاقب فاعله nako wake alu fa'iluhu nako wake akeshi moni na kene shirka ni nyuma keshi wakarraha ilaykum al-kufr kufr huwa makruh bi no kakeshi ni na yuthabu tarikahu okashi moni ba shin e jomo ni moni ba fi e be pimu the one who does it have punishment if you does shirk you don't have any punishment, but if you leave it you have blessings. You can't say that one is haram. Allah said wakarraha ay wa harrama ilaykum ya sunna ya Quran ka sunna be kama use makruh je makruh to usuliyin bia no ame kama kai shimi ni ene makruh ni yani haram wakarraha ilaykum ay wa harrama ilaykum al-kufr wal fusuq wal isyan. Onushi naam what difference in you know Shiga we in legal terms say
with the legal practitioner say ka ke na to na achone wa yafiki wo jamie ko kande kutubul qudama kan klen bi ame wojin be bi ka me use makruh yemi na cho je haram mutaakhirun huwa amon ko wi na me ke makruh na me to ji to moyene ke ofiye ko shin o ye jomo shiko ofiye huwa obepim ke o sheunga o ye jomo ko shele huwa obepim ko kele o ye jomo ko kele huwa obepim la wonu shilu أن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء النبي إذا أقيمت الصلاة كجي أتى سلموا ولا أتى أذان كي أصل أتى إقامة إذا أقيمت كجي أتى إقامة نبى دومش نبى صلي وحضر العشاء ني عشاء بك نينا يونجي عشاء إيش نيني إما الطعام أو الشراب يعني بالك ني بامو الو نو كجي عشاء با بالك فابدأوا بالعشاء بالك فابدأوا بالعشاء نجي ناي عشاء دني ما صلوا عشاء ابدأوا بالعشاء قبل العشاء نباي نيدان نبا في من ايش اتى اقامه الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر لا اله الا الله حضر العشاء طبعا ابدأ بالعشاء قبل العشاء مفهوم جانا ياشي سيكاجي بنا جي ما تشي كاما دون اباتا نا صافو سو وتراسوا واعتدلوا كوي اباجي imam goke yanu imam goke wai idan aka tada ikama akwai malaiku da ke zuwa da kamera isa ya kamata a jara ko ana ce kafin a kira qamati sallah bi mana sallah zai sai a sha juye shi a juye ta fara sallah gaba da ke a ce kama sana to lafiya pepe because ba fo ko ba ke camera ne ba kwe e ba scan bi ni safu e yo fin o dana ba ce kama sana imam e to lafiya because ka ke qamati sallah so le mo jenshi no bi ana sana imam e choyi so le mo ba jenshi e sha be ka ce kama e no ko bena fi odun so le mo ko o fe no ko conclusion e kama evite anabi sallallahu alaihi wasallam huwe lawan be ko ache e wa do na che iqama agbe na pepe no gene ka so majuko janaba e fe move na juko janaba jere ke ala rislukum ala makanikum e kenyi fenya duma agati mo gati safu ya sasa nyima neshi ne adwe ne ba na ga nupo nchere kenje enjoy me ha bia ne wa yin so ala makanikum na to na tun bia na ji no ko no ba fe in between e kama ke solemo e ko che e kama e ka shiabo ejiji o ba no ba sole ni o kumeto no ba sole jio no che e kama infe ko ne ke ama unlock shina fa dan wa nya unlock shina ko ba sole deno balo yu ake idha qimati as-salat wa hadar al-asha ata e kama na ba sole ni isha asha ba ni ni alonu ba na ba yi balo ga nya jan she bi ene no jino ni me ko fe hadith na me ko aisha ta qabla salat ama me na me file hadith atan qabla salat ndi ni dani asoli la woni shulu shin na chon e bi ajimi ni
keji homo ye no to ni ni at times we ko na ne ni omo ye mo shi ni chale be na ejo ma ngenu egbe na dan ake ya de nshigenu na wonu nshilo ya de nshigenu aye ni eta dan o ka gbe na ba be ate ka mo e ka ma le kashi ko chele kashi abu bo che kashi abu na wonu nshilo na o ka afinu ma afita afọ dia ago ike no fia no eta masha Allah enyoshi ya na baba الحديث الثالث والخمسون نكاين والخمسون اوكي ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. عائشة رضي الله عنها يكاشن والنبي صلى الله عليه وسلم يكاشن لا صلاة بحضرة الطعام وبسلمو كدي نيبا ناغبنه هو وبسلمو كدي اوتشي ناغمو نبي انيونا ما تشوشي لا صلاة بحضرة الطعام سلمو بي kedi mini nie nimba eji kedi ake nie nimba nu alo ka ke nie nu alo no ni abamu ke ake nie nimba na ba ye nie efe ready gbalo ke bia mini ake so le mo efe mini e hangi shidan ake chuchuro shidan mimba honu mba ke agbene o agwa nie ko gwa etana ni mini o la salata بحضرة الطعام لا ونجلو ما لا جاي إيماني إسلام جاي إيماني باغ في الإسلام كني ليه لجنا كوا كولابس نيمو نغني توامي كجاني نيجاش كولابس نتي أصل الفجر جو إيشا إيجا كولابس نكني ما تالي والله إسلام كوز دال إسلام بعد إيماني كوا بني شيء ده علمي ba da collapse wana bokira je akira ya collapse ke sallah ka ci abinci ne ban sani bane na ina ga shine kuma ne ya la salata bi hadrati ta'am idza jaa asha fadha bil asha shi kuma da imani erungume shi to she ce ai abinci dai ai sahaba den ce amin den ce sun daure abin ga akan ci aha su dai imani ya wuce iyaka har ina kashe su ina kashe kansu da imani sai nike ga wasu addini ba da imani kawai ba addini da ilimi wallahi shi dai su dai imani ya rungume su kai kamar ya kawari ce to shi azumi ma da zai yi ma bai cin safur bai bude baki shi washe gari stade shirme wala huwa ni Solomon huwa ebe wala huwa wala wa huwa wala wa huwa ni Solomon huwa wala ebe wa huwa yudafi'uhu be amini moni ba so le eti noko gba mi na echun legbe al akhbathan ni bi enyu kenkele no jo onuhe alo yohe keno ni jo eni okay ani wamo ndi oduna ko onuhe alo yohe eji o ya soli bi amini kuna ejowe gbaloke soli mo be na kan tame ya binu afi ya no aje kuna ada somo ejowe no ko gbadu mo soli mi gbaloke afi na kan koyo ba johe waje koyo no ke mo ko badon so le mo gbalo wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan min kalmah khabith nyage mo noko na hi sinna to aton di wamo ke shamo la wonu julo naam na inshallah bien wa wayo na
o inshallah wa waji me kun wasoli asr inshallah ke wasoli asr ke wajo wa fi what a break eke wa watano inshallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik